Nyuma y'inama ya Shanghai Cooperation Organization SCO yabereye mu mujyi wa Samarkand muri Uzbekistan, aho abategetsi batandukanye barimo abo mu burasirazuba bw'isi bahuye baganira ku migambi yabo yo guhangana n'uburengerazuba bw'isi. Perezida w'Uburusiya n'umwe mu bakomeye muri iyi nama yaganiriye n'itangazamakuru abazwa ku makimbirane igihugu cye kirimo n'uburengerazuba bw'isi, ibitero yagabye kuri Ukraine, ikibazo cy'ingufu nkenerwa mu bumwe bw'Uburayi, ubukoroni n'ibindi. Vladimir Putin yari yabanje guhura n'abategetsi b'Ubushinwa, Ubuhinde, Pakistani, Irani, Turkiya, Uzbekistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Turkmenistan hamwe na Mongolia. Ibi ni ibihugu byose biri mu muryango wa SCO mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yumvikanye avuga ku ntego z'Uburusiya mu bitero byabwo muri Ukraine, ndetse agaruka ku bwiyemezi bw'abategetsi bo mu burengerazuba bw'isi bukomeje gutuma isi ibura umutekano. Reka rero tubahe ikaze kuri Gentil Gedeon Official, turabera hamwe by'ingenzi yagire muri iki kiganiro yaganiraga n'itangazamakuru Vladimir Putin nyine. Kubona akazi ugakora mu mahanga, kwiga no gusura ibihugu bya Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi n'Ubushinwa birashoboka. Nitwe tubikora. Turi Observe Abroad. Tubafasha kubona visa z'akazi n'izo kwiga. Tunishingira abakena bank statement mu gihe cyo gusaba za visa. Abo twohereje mbere uba akazi n'amasomo babigeze kure. Dukorera muri Canada, tukagira n'ishami mu Rwanda. Ku biciro bya application ubu twagabanyijeho 40% ni promotion zarangira mu kwezi kwa 9. Turi abanyamwuga kandi ibyo bihugu twabibayemo tuminuza n'amashuri. Duhamagare kuri 0791 7 0322. Kuri WhatsApp watwandikira guteranya 14 38 86 82 wanadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram na Twitter, hose twitwa Observe Abroad. Ubwo yaganiraga n'abanyamakuru, Putin yemeje yuko uburengerazuba bw'isi buhora bushishikajwe cyane no gusenya Uburusiya. Avuga yuko intego yabo ya mbere bahuriyeho ari ugusenya Uburusiya no kubucamo ibice bukavamo uduhugu dutoya twinshi tutishoboye. Aganira n'itangazamakuru yavuze yuko igihugu cya Ukraine yo muri iki gihe cyatoranyijwe kugira ngo gihinduke imbuga n'umuyoboro w'ingamba zo kurwanya Uburusiya, ikaba kandi igikoresho cyiza cyo gutuma izo ntego zigerwaho. Putin yaragize ati, kuba buri gihe baharanira yuko igihugu cyacu gisenyuka ntabwo ari byo gushidikanywaho. Gusa ariko nanone birababaje cyane kuba ku ruhande rumwe barahisemo gukoresha Ukraine kugira ngo bagere kuri izo ntego. Ati, mu rwego rwo gukumira iyo migambi yabo, twatangije ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe muri Ukraine. Igitabo The Art of Sanctions cyanditswe na Richard Nephew mu 2017 hagaragaramo yuko hari umupangu w'uburengerazuba bw'isi wo gushaka gushyira Uburusiya hasi bugakena bikomeye, bugacikamo ibihugu byinshi ku buryo Uburusiya butongera kuba igihugu gikomeye mu isi. Ibyo bintu byagombaga kugerwaho ari uko uburengerazuba bw'isi bunyuze muri Ukraine. Abo mu burengerazuba bw'isi ngo bagombaga kwishyiriraho perezida wabo bashatse muri Ukraine, ubundi akabafasha gushotora Uburusiya hamwe na Putin kugira bwiyemeje kumutera. Hanyuma rero nabo bakuriraho bakabushyiriraho ibihano by'ubukungu bikakaye kugira bwikubise hasi bukabanza amazuru bugasenyuka. Ubwo Perezida Putin yavuze ku kuntu Uburusiya buri kwitwara muri Ukraine ntibishobora guhinduka. Yavuze yuko kugeza uyu munsi Uburusiya bwagiye bubonera Ukraine ku bikorwa byayo yagiye ikora, birimo nko kwibasira ibikorwa remezo bya gisivili biri ku butaka bw'Uburusiya, ndetse rimwe na rimwe ikanakora ibikorwa by'iterabwoba. Ati, ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe ntabwo ari ukuburira mu buryo bumwe, ahubwo nyine ni ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe. Ati, hashize igihe tudasiba kugabwaho ibitero by'iterabwoba kandi bakagerageza kwangiza ibikorwa remezo bya gisivili. Kugera n'ubu twagiye tubanonera kenshi tukanga kubaha isomo by'ako kanya. Putin akomeza aburira yuko uburyo bwo gusubizamo bushobora guhinduka cyane muri iyi minsi. Yagize ati, mu minsi mike cyane ishize ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero bibiri
zitanonera. Reka tuvuga yuko biriya byari nko kuburira. Igihe rero bazaba bakomeje kutwendereza muri ubwo buryo, noneho tuzasubizanya uburakari bwinshi cyane mu buryo bukaze. Putin kandi yavuze ko nta kintu na kimwe cyahindutse ku ntego z'Uburusiya mu makimbirane ari muri Ukraine. Yagaragaje ko nta mpinduka zigera zibaho ku ntego z'Uburusiya, cyane cyane ibyo zishaka guhanganira kugeraho mu bikorwa byabwo bya gisirikare bidasanzwe muri Ukraine. Yagize ati nta mpinduka ku ntego yacu. Umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya afata ibyemezo byose ashingiye ku ntego nyamukuru y'ibitero byacu. Intego nyamukuru rero ni ukubohoza territoire zose za Donbass uko zakabaye. Ako kazi rero karakomeje cyane rwose, kabone n'ubwo igisirikare cya Ukraine gikomeje ibitero byo kutwigaranzura. Putin yavuze ko hakiri kare cyane kuba wafata umwanzuro ko ibitero bya Ukraine hari icyo byari byageraho. Buri wese ngo akagombye gutegereza akareba uburyo ibyo bintu bizarangira. Mu bitero biheruka, ingabo za Ukraine zavuze ko zishubije ubutaka bw'irometero kare 8,000 mu minsi 6. Aho ni mu karere ka Kharkiv, ahari harafashwe n'Uburusiya. Kharkiv ntabwo ibarirwa muri Donbass. Putin yavuze yuko ibitero byo mu karere ka Donbass ka Ukraine ngo biri ku murongo neza. Yavuze yuko kugeza ubu ngubu Uburusiya butarakoresha ingufu zabwo za nyazo. Yagize ati ibitero byacu muri Donbass ntabwo bigiye guhagarara, bizakomeza bitihuta cyane, ariko buhoro buhoro bifata ubundi butaka. Akarere ka Donbass kiganjemo inganda mu burasirazuba bwa Ukraine niko kibanzweho n'ibitero by'Uburusiya, aho Putin avuga yuko byari ngombwa cyane ko batabara abavuga ikirusiya muri aka gace, ngo bari bamaze imyaka myinshi bakorerwa jenoside na guverinoma ya Ukraine. Putin yemeza yuko nta byiringiro by'ibiganiro by'amahoro na Ukraine biri kwigaragaza. Yavuze yuko Uburusiya bwari bwiteguye kwemeranya na garanti y'umutekano wa Ukraine yari yabisezeranyije mu biganiro by'amahoro byabereye Istanbul muri Turkiya mu kwezi kwa gatatu. Ariko ngo ibiganiro byazanwemo kidobya na Ukraine ubwayo izanamananiza birahagarara. Yagize ati ingabo z'Uburusiya ziyemeje kuva mu murwa mukuru Kiev kugira ngo hashyirweho uburyo bwo kugera ku masezerano y'amahoro yari ari kuganirwaho. Aho kugira ngo rero ubutegetsi bwa Ukraine nabwo bukomeze muri uwo mujyo, bwahisemo gutesha agaciro ibintu byose byari bimaze kugerwaho. Bavuze ko batazigera bashaka ubwumvikane n'Uburusiya, ahubwo ko bazashaka intsinzi ku mirongo y'urugamba. Okay, ni byiza, ni mubareke. Uwo ni Putin. Putin yemera yuko ibyiringiro by'ibiganiro by'imishyikirano cyangwa se kuganira we ubwe na mugenzi wa Ukraine kugera ubu ngubu nta bihari. Ati mbere na mbere bagomba kubanza kwemera ibiganiro by'amahoro, ariko barabyanze. Zelensky yatangaje ko atiteguye na gatoya ndetse nta n'ubushake afite bwo kuganira n'Uburusiya. Ni byiza, niba atiteguye nta n'impamvu yabyo n'ubundi. Putin kandi yavuze ku mitegekere y'igikoroni isa naho yashinze imizi ivuye mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane irangajwe imbere n'Abanyamerika n'Abanyaburayi. Aganira n'aba banyamakuru, Bwana Vladimir Putin yavuze yuko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byashyize hamwe bikomeza kuboherwa mu gihe cy'imitegekere ya kera ya gikoroni. Avuga yuko ibyo bihugu bidashobora kumva yuko byavirira akamenyero ko kubeshwaho n'amakuba hamwe n'imitsi y'abandi bantu. Yagize ati abo bose bahuze ari bihangange mu gukoroniza, ariko baracyabo muri iyo filozofi y'ubukoroni bwa kera, bimenyereje kubaho mu bihombo by'abandi gusa, kandi baracyumva yuko batareka kubaho muri ubwo buryo bwo kunyunyuza abandi. Ni ibintu bagize ubuzima bwabo bwa buri munsi muri politiki yabo. Putin yasoreje ku ngingo y'ikibazo cyateye ibibazo by'ingufu mu bumwe bw'Uburayi. Putin yavuze yuko ikibazo gikomeje kuba mu Burayi cy'ibura ry'ingufu nkenerwa buri munsi, aho buri gihe cyegekwa ku Burusiya n'ibitero byabwo muri Ukraine. Ngo cyanatangiye mbere yuko ibyo bitero tubona bibaho. Putin yavuze yuko ubumwe bw'Uburayi ari bwo bwiremeye iki kibazo, none ngo ubu ngubu bukaba buri kugerageza kugikemura bukoresheje amarira cyangwa se ibihombo by'abandi. Ati ikibazo cy'ingufu zo mu Burayi ntabwo cyatangiranye n'itangizwa ry'ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare by'Uburusiya muri Ukraine. Ati cyangwa se ibyabaye muri Donbass nta na hamwe muri ibyo.
ahubwo byatangiye imbere cyane h'umwaka niba atari na mbere yawo ahubwo, mu buryo wakumva yuko butangaje. Ati byatangiranye na gahunda yo kutanduza ikirere bise Green Agenda. Ni gahunda yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ibihugu byo mu Burayi byemeje gucukura ingufu za gaze n'ibitoro byihuse cyane kugira ngo bigere ku ntego zabyo mu gihe gito, aho kubikora byabanje kubitekerezaho neza. Perezida w'Uburusiya kandi yasetse bikomeye cyane igitekerezo cyatanzwe na Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi Madame Ursula von der Leyen cyo koherereza Uburusiya fagitire y'ingufu ikomeje gutumbagira cyane. Putin yavuze yuko ingingo nanone ari ukugerageza kwikuraho ikibazo wateje, cyangwa se nanone kuba umuntu arwaye umutwe ubundi ukawumuca, uwo mutwe ukawutera ku wundi muntu muzima utarwaye. Yavuze yuko Uburusiya nta kibazo bufite mu ihungabana ry'ubukungu cyangwa se ibijyanye n'ibiciro.